Kini gilong kijing penra nak tenat kepat kekhia kabai day bat COVID-19 mentah kasni hat kendai terik u August hajar arpo kibangiyo hadu sibaje mentah kasni gilong nyau pupra nagini nyau pupra North Garo Hills are East Khas Hills South Nyau pada gini South Nyau kan Nyau gini ni ke BSF but life ho na kiway East Giant Hills are West Garo Hills are Nyau kat pra gini na po BSF but kandai na kiway baro kelum lang ki active cases ki bangidon mentah ki belong positive ki long Praspa Sao Nagini Praspa Sao South Park Nyaupo Kidai Gibadan Napo East Khas Hills Pada gini South Park Nyaupo Kendai Funriu Kidai Napo BSF Arspa Kendai Pupra Kidai Naki Wei Pada Naki Armed Forces Nyau Funriu I sampel bangi pak test Hadu Arbaji Mentakasni Kilong South Hajar Nrius pa Kendai Kusan Kibalong negatif Kilong South Hajar News pa Kites report kibangidang up Hadu Arbaji Mentakasni Kilong Kumba South pa Nriupo Bat Kibriu Kibarung Sipo Kajela Kajongi Hadu Arbaji Mentakasni Kilong Arf Kendai Hajar Shispa Life Kusan Dan lagi kias kiba niyok thamai nyau pupra. Nilong North Garo Hills are iway idei bukan final Assam but iway idei random sampling. East Khas Hills South nyau khat nyau kidei BSF khat pra nak random testing hapo Jalupara. Nriu nak random testing hapo Anjali. Nriu nak random testing apa program West Garo Hills Arfunyo Khatra ki BSF lai naki random sampling bale apa Tikrikila Nriu random sampling bale Pulwari East Giant Hills baru kedai ki bukan fine apa Assam ngile random testing apa Rilbong News pa iwe ni test live pupra kilang positif. News pa iwe. Hakhan new terik. Nila random testing apa mopat. New khandai ni test ni khamyo paro kilang negatif. Jalupara khatpra terik. Sispa santhongut ni test khatpra kilang positif. Sispa sampo. Apa mau peram? Khatpra tarik. Sispa sampo ngites. Nriu bilang positif. Polis Bazar. Khatpra tarik. Sispa sampo ngites. Klamdan paro bilang negatif. Mentang simo. Hado lai beje. Anjali. Aspa arpun riu. Niyo kendai ngut Kibalang positif. Kliyo Prapuar Nites Kendai ngut kilang positif. Mot Fran Shispa Sapu Fra Nites Nyo ngut kilang positif. Ding Ngay Village Arfulai Nites Baro kilang negatif. Polis Bazar Shispa Andre Husan Nites Lai Nyo positif. Tadi backup jangka random mentasi. Kat kumbangi yap lab igini test mentang. Kani community spread hapo Shillong kamut ngiyak sekata kalian kumalong mentah. Tambah ya ke statement ke badai ke banlong tikana halor kani min sa ai pada ndangil ada beli contact tracing. Garo Hills pada plain belt areas bar katik kilaru ke haplang kitu kidai ki areas of concern ke ba ni tharai ba ke community spread kelas lang. Du hakli yo
Police Bazar kidon ki kes ki balang positif Kebajak sebelum senang kini bang isili random testing kemudian isu khot iki brio nang ni nang tai te kad nungut ki balang asymptomatic ki balang positif ia kata ngimpat la bantip lemdang i test ya baro bat kata bang test ya baro kad bayar nginum la te sasisir kani galong jingkar pat ba ki protokol today ban buat perking but sasisir nganong biang kam long shngai bat wat khen shngai kisngi kimdei ki baba bat kawai kalong ba kat balahi wat num mi shabar klem don gijing don kam ki bakerki lane ki badon kam palat bakide ban mi bat lada mi shabaru ki mas bat ke physical distancing kita ki bedong ki di benlong hakmat joki barabor